Pravi izbor je Sokobanja, jer ima i 2 jezera i 4 planine. I najpoznatije je banja u Srbiji, znači ima čak 7 lekovitih izvora i čist vazduh. I prosto ne morate da budete u nedoumici, već rešite vaš problem i pravac Sokobanje. Zbog toga Sokobanja kao destinacija ima i možda najduži prosek boravka od velikih destinacija u našoj zemlji, prosek boravka turista, jer gosti ovdje imaju šta da rade. Bukvalno svakodnevno imate novi doživljaj. Danas ste na Ozrenu, na njegovim izletištima, pored vodopada Ripaljke, koji je po cviću najviši vodopad u našoj zemlji, a već ovog leta Bovansko jezero sa katamaranima koji sam rekao, plaža uređena, veoma atraktivan deo naše ponude, tako da sada možete, ako želite da se kupate, da birate i moderne spa centre i tradicionalni u Amamu i plaže na Bovanskom jezeru i plaže na reci Moravici i Vrnđansko jezero i naravno akvapark Podine.